Hiche video hi mihim te lungsunga anike pi thuta lupen ho au min hi video na vet ding hin ninunga satan gal bolding to ugon le akichip kiseina ta lang ding hi Antichrist Sahem Melchihna Bible gau thua America gampan la chungchang ho nazil do ding hi na vet masanga taw dingin kahin te me wa noi pumpia thuta hi alhun na dingin the thangu hi te pakayin na mapuihan phathai na buhan Antichrist Hiche tu cheng hi kum sang tampi mi lungdon na le mi het nom chu a hi Hiche mi lam dang pa hi phat na nunga gau thu kiseina a alai ta hung pang ding a hi chule Sahem Melchihna hin bol do ding mi ho kela sa ding a hi Hiche dia bola kon tha thil bol the hi ipi a hi lungsu to a seilovin Hiche video a hi Antichrist chu koi ham ipi ham ti chu Bible a jangkeiya ivet ding o hi ngayo hi te Antichrist hi koi ham ti thu hil tampi ahung so do tai ahin hichi video a hi ngai dan le thulam leng ho hiloding Bible a ko na bo Antichrist thanei na koi a hi he do ko ding o hi thupun lekha bu thu dol ga sai ta di le hen Bible in hitina sai Jesu Christa tu phon do pathenin aso te het sa dinga ape thilung so wa ding ho hichil hagaw tu sei do ho sima za a akisun cheng se ni na chu anun no ma hi phat anei je hin thupun lekha bu hi Jesu Christa a ko na hi ti hichi Bible changa kon hin imudo theyon hi asima athu nga ya ki sunjui hodinga phathei channa aphong do en hi Antichrist chungchang hi giga na thu a hi na bana Christa ngai lut lungsit thu po jong hi venbit le hu hinga ium theina dingova hichi thuta hethim dingin ai de sauve thupun bung som lili sunga hin van til thum tu po me hichu pathenin vanoi a hil cha na chaina pen hetai van til thum na chun adi in Antichrist ya jong ki ko Sahem le Melchihna thua gi salna anei na hi chizovin van til thum na chun anunga zuin hata ina same koi hele Sahem chule alim chu hova Melchihna kila ho zo si chun pathin lungha na leng pi ju chu adon te ding a hi ati Antichrist Sahem hova Melchihna kila ho zo si chunga thutan na sangpen umding gotup sa hitai na heading khat chu thupon lekha bu hi vet sa na lim symbol dim set jeng hi hichi vet sa na ho he theina diwa Bible hi amalema ikile sa onga ye ahila Bible dungzuya Sahem chun ipi avet sa ahitadem Sahem alina chu leise na lengam alina ahi Bible in kichi ta in gau thua Sahem ki ti hin leisit lengam avet sa ahi ti na saye khaile sopite gigingote Sahem Melchihna hin nei sa ding Sahem lamdang ahi lo le lengam lamdang chu tupon bung som la thuma hin kichi ta in saye ke man tui khanglena kon Sahem hungding do chu kamuna hi lusagi le ki soma nei aki som chunga chun la lukhu somau me chule alu chang ho a pathen te tom na min au me tu hin thu phon bung som le thuma Sahem chu anaveu hite chule a hina som achina chaya kiseina ho anaveu hite Antichrist hanai na he do masangun pathenin Antichrist hina di ta igin chatle lo na divin ami hina chom ho chu ei sei pi uve ama hina som ho chu ihin vet dingu tolhanin na lungthema hichi thanei na hi koi a hi dem ti anagel panin video a akisei do masanga history simlai ho chun koi a hi na het mei thayu hitai akhat na Antichrist tu tui khanglen apat hungki pando hi tui khanglen apat hungding do Sahem khat ahung ke pat do kamui Bible dungzuya tui khanglen hin mi tampi chen la avet sa hi nangma namu tui tamta chu mi te hole mi pi chule pautin pautang ho hi ve hije achu Sahem thanei na chu mi him tamta chen gama ko na hung ke pando ding hi ani na Antichrist alal to na athunei na le avai hom na hi dragon in a pi hi chule dragon chun ata hat le alal to na chule athunei na chungnung ama chu apita na hi Sahem atha hat na avai hom na akhopi le ato mun jeng jong chu dragon in a pi hi dragon hi ipi hiya koi he yaham Bible dragon hin Satan avet sa hi ti heve ahin dragon chu koi kiseina chat a hi chang ni na achun ki chen chen asaye wana Melchihna gidang ta chom khat akilange vevin dragon sanlin ta alu sagi aki som chole alu ho alal khu sagi ki khu aume dragon chu naunei ding ko numenu anga chun
asul ha ting acha valhum dingin adingin a hi ama nun chapa khat hing tai ama chun namtin vai pi zo si chunga thi teng gola vai apu ding a hi Hiche thu hi Jesu Christa pin chungchang a hi in satanin nausen ping tha ding agut na chu a hi nausen that dinga satanin koi thanei na anaman cha Rome chu a hi chu phat laia Rome governor Heranin Jesu ape na chun tha ding anagong in hi hiti chun thupun dung zuin Roman Antichrist Sahem Melchihna alalto na chule a khopi api a hi vanoi khang tu sema hitabang akitopi chatkhat aume tichu a he jong na umei theyu a hitai thumna Antichrist su vanoya thane hong hido tai vanoi pumpin Sahem chu kidang asavena zui tawe ama chu phungtin pautin namtin chunga thuneina ke pia hitai Antichrist in vanoi homa thanei na le thu zo thena anaye ti ke chi tani mutawe lina Antichrist su pathente tomna adim hi alua chun pathente tomna min aume chule ama chu kam akipi in pathente tomna thu anasata ata asaye chuta chun pathente tomna in akam akatan hi pathen min achen na chule wana cheng hozo se atai tom ta na hi Bible in pathente tom hi lamni na saye chonset ngai dam theina chule mihim khan in pathen ka hi tia sei hichite ni hi pathen te tom na hi Sahem thane na hi achunga ki sei te ni a hin themo achangi koi organization ki sei na hitadem e hol do ding koncha a hitai ngana Antichrist in gau thu phat sim hla som li le hlani vai apo e ama chu hla som li le hlani sunga vai pudin tha thunei na apeta we gau thu hi ting le nikhat chu kum khana kisima hi hechi kisim dol chu number som lali chang som thum lali chole Ezekiel bung li chang go ma mu thei hi keima nang ma dinga nikhat chu kum khana ka simpi na hi heji asu Antichrist hin la som li le thani sung hi chu ni kho sang khat le jani le som gup sung vai apu ding hi hi chu agoma kum sang khat le jani le som gup sung ti na hi kidang ta in Antichrist in kum sang khat le jani le som gup sung vai apu ding hi Daniel le thupun le khabua velsa ge zen akise yen hi gupna Antichrist hi thela ki sat lema damdo ke hi chizo chun keiman kamui alula a khat chu thela ki sat le hi ahin thela ki sat chu akile do kitai Bible in Hiche Sahem thaneina thela ki sat chu hungdam do ke dingin a sayin hi Antichrist nga ipiti anaguil hanamti in he do ngal deu hi sagina Antichrist chu bay abu na hove Sahem cho hota ve Hiche Sahem tabang ko ko hema ma to ki sa thedinga ati ven hi Hiche Sahem thanei na hi namdang ho to te ka dingin aza chom the jinge ti akichi e aji chu ama hi mi hon a hovo hi heji chu Antichrist hi sa khole sarkar thanei na nei kop khat hiding ti na hi get na Antichrist in pathin mi ti asugan thei na hi chule meeting ho to ki sa ding le zo dinga tha hat ki pia hi Antichrist khutna pathin mi te the sanso na adim se ne azola pathin le ami thing te tai to ma do chu mu theya hungkila ading hitai kona Antichrist lam kai lubo in mihim apangi hichi hi mihim number a hi to phonin Antichrist thanai na chu mihimin anei a hi ati hichu Daniel bung sige na in aki neu thanai na asayin hichu Antichrist ki sei na gau thuma ma hi hichi aki achun mihim mit tabang aumin chule tai tom na thu na sata ta seido na kamjang aume Hiche Sahem thanei na chu mihim khat alam kai le athalhengin apangi koi ahi ihin phon do dio hetai somna Antichrist in numbers gup som gup lugup ane ye hiche hin het na chi na kelange lungtim theman Hiche Sahem number chu simhan aji chu hichu mihim number a hi chule hichi number chu gup som gup lugup hi hiva hin hoita in vevin zugup som gum lugup hi Sahem Melchihna hepoi mihim number zo hi hichi number lamdanga ko na hi Antichrist thaneina alam kai he do ding o hi ahi le Antichrist su ko hitam achunga ahi na som hwa ko na hi abang kha chun na he do diu hitai vanoi mihim khang thu sema ivet le ahi na som ki sei ho akito pi chat organization khat bo me Antichrist hi koi madang a hipoi pop thaneina Roman Catholic hobung le sarkar gam kipum khat na chu hi hichi ahi na som ho ta chun iti ke to chat ti hin vet ding o hi
ama wang hiwa I het che diu chu hi le Catholic hobung sunga Christian phata ta kita ta mi tampi ome ama het chan chan athei top swapang ome Bible Antichrist chungchanga ki hil cha na hi Catholic hobunga mi pi ho a hi poi ama wang achi dan aki vai hom na di lo pathen do na a chungchang zo a hi bove avelin pathenin Hiche ki hil cha na gin ta hi eki hoidam na diu le phat theina ding a hi zoi Photchetna som Bible ki sei ho to pop vai hom na aki to chat theina hi ching thei ta in veleo hen wa noya thanei vai hom aki to pi thei ding dang lo hi ahina mas pen I het diu chu Roman Catholic hobung le sarkar ki pum khatna Antichrist a hi ti hi thu tha be hi poi tu like Christian hobung tamzo hi chi thu hi hin ta sana hin hi hlanga hung ke pando ngana hi ta be asai din Protestant Reformation lam kai zo sin hi chi thu ta hi an hil hangun hi Martin Luther Reformation lam kai het thei ta le Lutheran hobung hin phut do pa thu se hi ga ngai to hi te pop vai hom na hi Antichrist ta be mong to na hi ti he chen sa le ta san ka hi ve anati John Calvin theologian le reformer min thangta injong hi chi thua hin Martin Luther to se pomin hi tin sai Roman Pontiff Antichrist tia ka ko hi mi abang khanin sit hall gun set le demding hall jingdan in ege lui achom lam ta in second Thessalonica bung ni a sol cha Paul to say ale do na izat ki bol jong le papasi kalwala akitopi ding dang lo hi ati Baptist pastor min thangta Charles Spurgeon to say min thangta le theologian min thang pen khanin hiti da phong do Antichrist do na ataw ding hi Christian zo simo po na hi michingin Antichrist koi a hi thu do na bol ponte Rome hobung le England hobung a pop vai hom na hi a hi lowa le wanoi le sit chunga Antichrist ding da lo hi Protestant kiti thu cheng hung kon do na thu cheng hi chu protest a hi Reformation ana chu Roman Catholic hobung chawal na le thu hilam vai do na a ki protest ki do dal chu hi wang sit ta into lai Protestant hobung tam zo in abula ana do dalo chu a he mil ta ve Hiche Bible thu di Antichrist chungchang ki hel hang hi tu lai mi za da the kam chang hi tai a hi wangin itabang ha san tam jong le thu di hang sam dinga ki ki pido hi tai lep la anom lo na ding le Jesu hungwa na dinga ki go sa de ma no ding ka dai sa ui tua hi Antichrist Photchetna som ho ivet diu hi tai Photchetna khatna papacy hi mitampi chen na la a hung kon do hi Bible gau thu dung zuya Antichrist nei na tuipi la a hung kon do hi ati hi chi tuipi chun mi him tampi chitin namtin pautin pautang ho avet sa hi ti chu ni zel ta ve hi chi chu papacy to akitu chanin hi aji chu che phat laya vanoi civilization mun pi pen Europe gam thlumlama kon hung kon do hi Photchetna ni na papacy alal to na athanei na le athunei na Roman pi hi khang tu simi veteng le milim hona lai Roman alal to na athanei na chule akhopi mun pi jing jong papal Rome kiti Catholic Church State anapi hi alengam mun pi jong Roma pat Constantinople ki chon jing hi papacy chu Europe hlumlam gamkaya athanei pending in atung do ta ve hi history in hitinei sei pi ve Rome hobung hin Rome vanoi lengam mun a hin lejing ta na hi adi ita achu Rome lengam banjom chu Rome hobung thanei na chu a hetai leng tia chule Pontifex Maximus tia ki ko pop chu Caesar bana vai hom ahung hetai kichin ta in a hi na ni na pa jong hi Roman Catholic hobung to ki to chat a hi ki ne Photchetna thumna papacy hi vanoi homa thanei hi Roman Catholic Church hi tu hin vanoi thu zo theina ane ye ti hi koi man nil ponte vanoi gam tha zo sin pop jana pedin ahon honin ek kai jing ve khanglai lungle tu khangin jong athanei na le athunun zo na ane ye ti he ke che Catholic kiti vanoi hop so ti na hi Photchet thumna jong ake to chat kit ni hi Photchet alina papacy in leise na pathin ka hi atin chule chonsit ngeidam na tha jong ane ye na ke saye Ejil ta ma bangun Bible in pathin tei tomna ki ti hi mihim khanin pathin ka hi atia chule chonsit ngeidam theina tha anaya ki sei chu a hi Photchet ali na to jong akitu chat ki ni sobite khaye ki gingun Catholic catechism ma kun kela do thu ki dang ta ho na veu hite thimpu chun chonsit angeidam ta ba thayam a hi lo le chonsit su be a hi a phun do mai ham Christa in a pe thane na a chu thimpu in ta be in chonsit na angaidam ta ta
Roman Catholic te chonsit phondo chipi dan hi mi him sim thu pathin hu hina to gon kal na a kisim alhem hi pathin bovin chonsit angai dam thei hi papacy in chonsit angai dam thei ti jing se Halloween pop hi pathin to ke bang a hi ti ata sanon hi 1903 kuma Pope Leo the 13 in hitian na sayi ahi wangin Roman Pontiff hobung sunga jil kungchung nung pen hi pathina ke pi lo na banga lungthim zo si gi gop khom na chu hobung le Roman Pontiff noya ke pi thing na le athua nun ding ngai hi ati Pope Leo mama thu se lamdang ta khat ga ve ki no te ke ho pop ho hin leise na hat chunung pathin mun ka tu hi ati so pite thu ki sei do ho hi pathin tei tom na jeng a hi Photchetna nga na papacy hin kum sang khat le jani le som gup ki to chat vai an ho me them gau thua ni khat hi kum khat kiseina hi ti in he taw ve Antichrist chun thasom li le thani sung vai apoi ti gau thua chun ki sei hi chu kum sang khat le jani le som gup ti na hi chu hinam ga ve hiti edi jangale som thum le gate kumin papal roman Europe ga ma thanei na lingset a hin nei pan na hi chuwa Emperor Justinian in Pope thanei na le vai hom na api hi anil kalding lo be hi tai hichia pan a chu Pope min Europe gam ho chunga thanei ta a vai a hin hom pan hi tai Dark Ages sung si sin vai a homin hagaw lam le het na lama mi pi muthimin an sa na hi edi sang khat le sage le som ko le get komin Pope vai hom na thi helin akisat lem tan France te General Barthier ki tipa in Pope chu gal hingen anakai na hi hichun Europe ma Pope vai hom ki chaina hin so do tai edi jangale somthum legate le edi sangkhat le jasage le som ko legate sung chu kumiza chem kum sangkhat le jani le som gup ke to chat gau thu guil hin na ke to chat chu hi chi jong hi papacy Antichrist a hi ti Photchetna ke to chat hi ke tai Photchetna gup na papacy thi helin akisat lemin tun ahung dam do pantai papacy chu kum sangkhat le jasage le som ko legate kum chun anakisat lemin hi Napoleon General pa Barthierin Pope galhinga akai hin Pope la samna avet sa in kum sangkhat le jani le som gup sung avai hom ki chaina ahung hlung tai hijing jong la Bible in hichi thi hela ki sat lem chu ni khat le hungdam do kit ding hi ti na sei tu din muna Pope vanuya athanei ji hat ji thunei ji hi imusu ke yun hi tabi asai din ecumenical movement hin Christian ta sanjo se gop khom so ding Protestant ta san hung kon do na chu mangding atu ba hi Hiche Bishop Tomni Palmer kitipa tel evangelist min thangta kenep ko lenin ecumenical assembly avanuya holam kai homaya a holim sa na hi veleu hen protest chu akichei ta a hi le ibiti protestant hobung chu omna la ye kitina laiding hamati so pete ho protestant ta san su beina ding le rom to ki pum khat kit na ding movement hi achil he jinge hiwa chun pop jengin jong video hitina saye mi pil a milham khanin hitin ana sei kha he pathinin tlingsela tongmol so lovin thilkidang anabol pat kamu khapoi hechi kipum khatna thilkidang jong hi ato mol so ding a hi hiwana mu bangun kipum khatna dinga po min nge na abol hi kenet koblen le protestant lam kai tamta ho chuna pomta ven hi ama dinga taupi ji he po ve ahin ibol theyu chu Christa ta sa kipum khatna dinga ange na le alungel hi nupi na neiding hi ita san nawa kipum khat dinga hung ki khom hi ve hallelujah vanoi ho khatna na dinga no hi Vatican api pen hi chule protestant hon apom pan tawen hi chuti jong le sopete ho duha ala hi un ta san hi un Bible in hi kipum khat na hin kilep phat na len ta hin soding Sahem Melchihna hin hluding hi ati kipum khat kiti hi thilpha a hinai a hin thuta to hle dingwang hi poi Rome to kipum khat ding kiti hi America phut do hon anaza pha lo hil diu hi America nampi hi sa khulam zalen na ta sanbul pi a ki phut do hi leng lo na nampi chulel pop lo na hobung chamhlat ta a na an hi ye ahin la Bible in thi hela ki sat le maha chu damdo kiding hi ati gau thu guil hun na imit ta in imutawe Photchetna sagina papacy chbai bu in a howi Bible them gau thua Sahem hin lengam avet sa hi hijong le thupon bung som le thuma Sahem ki mu hi azat chom helin lengam le sa kho thnei na ani ina negin Sahem chu chbai abu un a howe
lung op kai na be helin papasi Antichrist a hi ti hi che Photchetna to hin akito chat kit tai papasi hi hola ma thanai na hi ti he ta ve a hi le Vatican khopi papasi headquarter khu lengam gam khat a hi khun hen em ata be in Vatican hi vanuya gam neu pen hi Rome sunga square mile ni bemin ali ne hi aneu wangin vanuya gam hwa thanei pen khanina pange chule vanui pumpia mi him billion khat waljen ta san nungzui omin hi Photchet agit na papasi in pathian mi te asugan the na hi Antichrist na in pathian mi thing te sana soding a hi tin Bible gau thuna saye Hiche Photchetna jong hi papasi to akito chat ki ne aji chu vanoi khong tu sumi vet le Hiche Photchetna akito pi ding dang om pon hi Rome hobungin mo na nei lo thi santam ta aso na banga hi kiloi khom na dangin aso kha lo hela hi ti hi khangtu sim het na nei Protestant ho in agin chat la lo hela hi historian ho sai danin papasi in dark ages sungin sa khoje in mihim lak janga waljen hin kho anala mangina hi Pope John Paul ani na in hi chu ata hi ti phong do in chapi aloma ki thana ho chu ngaidam an thu min hi a hi wangin la akhan git lo na gim nei ta ho chu nung la do theile hai mil the a hi ta pon hi John Wesley Methodist Church phut do pan hang san ta in papasi hi tina phung do e sei thingin ge sei le ama hi chon set mi pa hi aji chu chon set na tin chenga chon sia te hoi helo he tai mang tha chapa tin jong aki kovene hi aji chu ama do dal le anungzui ho ania mi simsian lo ana tha sa hi pathin chung le chibei bo a ho na zo si chunga ama le ma ki choi sang chu ama a hi thanei na chung nung le zangai na chung nung pen a chu in hina ke kauna pathena bo ho jong chu anei na ki gele na hi kum hi chanpi papasi pathin mi te chunga achawal na hi Bible gau thun ana sei kha lo hel hi le itabang ta adat ma umding hetam Photchetna ko na papasi lam kai lubu in mi hi ma pange Roman Catholic hobung lengam hin Hiche Photchetna hi ekito cha sa e vanuya thanei na hin pom hi mu theya alubu alam kai na ki he na hi Roger William America Gama Baptist hobung masapen phut do pan pop chungchang hitina na saye leisi chunga Christa thalenga ki gela pathin ki sa a pathin hoin thenga towa pathin chunga amalema ki choi sanga chule ama ven bit nanuya ummi hole asile pha het now zo si chunga Christa lagau chunga lagau thing chunga chule pathin chunga ki choi sanga van pathin do na thu saya phat hole dan ho khelding ngei to chu ama ta chu hi mangtha chapa ki ti chu Photchetna somna papasi in number jogup somgu lugup anaye mihim tampia din hi che number jogup somgup lugup hi lungdon umta likichat umta kondo na hi hejong le a number ina ko do hi head do lelding a hi poi mi tampin Sahem Melchihna hi atiu hi ata san khelo hi Bible in wang hi tina saye lungthim te man hi che Sahem number chu simhan aji chu hi chu mihim number hi chule he che number chu jogup somgup lugup hi Heji achu zugup somgup lugup hi Sahem number hi akiloi khom nawa mi khat number hi hichepa chu koi a hi tadem Sahem thanei na a lam kaya het thei pop chu hi dem pop min ki pila a khat chu vicarious fili dei a hi chu litin pawa pathin chapa thaleng pathin chapa khela pang dina hi hichipan mun chu papasi na ke nei sa eti chu heta ve hichi amin number chu Roman number a igop khoma hi le izan hung so mt ve hete a number ki gom chu izat so em zugup som gup lugup ki to chat so e Bible in Sahem number mihim number a hi lo le amin number ati bang chat cho hitai so pite ho pathenin Sahem thanei na chungchang lung op ke na inei diu e dei sa po ve hichi video apat in Photchetna som ho chu pepesia chun ki to chanin agui lunge ti imudo ta ve na hi hichi het na hi poimo ta hi aji chu hichi Antichrist Sahem thanei na hin wa nui pumpi Sahem Melchihna hin nei sa dinga hi abana hi Melchihna ipi a hi hungkita langkit dinga hi video hi velhum te te in loila paite ho ton sot hinna la so ge dina te avelin sei kininge hichi Antichrist wa ki hil cha na hi Catholic hobunga gol le pai phata ta ho mi mala dem na le dona ki sei he poi ahin satan dodal na le hodan di lo pathen dodal na ki bol chu ki dodala dem na ki nei zo hi hichi hi Jesu a ko na hil cha na le ngai lu na thu po hi zoi amani bon chawa Catholic ho jong alengam ilhun diu hu hinga diu e dei sa pi so ke yuve